آنها عالمان را در هر کجایی که پیدا میکردند بیرحمانه به قتل میرسانیدند. آنها منکنی ها را آغاز کردند و چه چیزها را آنها منع کردند؟ آنها قرآن را منع کردند. از پس آن چون عادتاً حجاب در همه جا منع است و چه سبب منع حجاب شده میتواند؟ از جانب اتئیستان. از آنها صدای تعلیمات اتئیسمی یعنی به خدایی میبرآمد. آنها تعلیم اتئیسم را ترغیب میکردند. چیز سلامت نماند. زبان تاجیک ها و ازبک ها یعنی الفبایی که استفاده میکردند حرفهای عربی بود. همین طور استالین اولین کاری که او میکند آن چیزی که عادتاً میکنند. اگر به طول تاریخ بنگریم وقتی که ضبط کننده می آید و او مقصدی نصب کردن اسلام را دارد، عادتاً او از چه آغاز میکند؟ از عالمان آغاز میکند. همین طور استالین عالمان را میکوبد و در هر کجایی که عالمان را پیدا میکرد آنها را یا اینکه میکشت و یا آنها را قتل عام میکرد. سرشمار میکشتند. تاریخ شناسان قید کردند که آنها برای قبر کندن اکسکاواتورهای کلان را استفاده میکردند تا که عالمان را در همان جا گور کنند، یعنی در همان یک جایی که سرشمار گور میکنند. و تا امروزها بسیار جایهایی به آنها معلوم هستند که در آن جایها شماره زیادی عالمان گور کرده شدند. چرا؟ چون که وقتی عالمان را نصب میکنی علم را نصب میکنی. وقتی که علم را نصب کردی آدمان جاهل میشوند. در مسند صحیح امام بخاری رحمت الله بر او باد باب موجود است که آن باب نام دارد رفع العلم و ظهور الجهل. استثنای علم نتیجهش یعنی عاقبت به علمی ظهور الجهل آدمان جاهل میشوند. جاهل. انا به چه خاطر علم خیلی و خیلی مهم است و نتیجهش دیرتر نمایان می شود. اینک آنها چیکار میکردند؟ آنها عالمان را در هر کجایی که پیدا میکردند بیرحمانه به قتل میرسانیدند یا اینکه آنها را به دار می آویختند. بعضی آنها را که به قتل نمیرسانیدند یا به دار نمی آویختند، پس آنها را چیکار میکردند؟ آنها را به سیبیر میفرستادند. معلومات های وجود دارد آید عالمانی که به سیبیر بدرقه کرده شدند و در موضع های خنک برفی گذاشته شدند و همانهایی که خنوکی را از سر گذرانیدند نقل کردند که آنها می رفتند حتی لحظه نمی ایستادند وگرنه بدنهایشان از خنوکی کرخت می شد. و وقتی که آنها در یخ راه می رفتند یگانه اصول به دست آوردن خوراک این داشتن ماهی از زیر یخ بود. آنها مجبور بودند که یخ را بشکنند و ماهی را بدارند و خامخام بخورند و نباید که بایستند. آنها به خود اجازت استراحت را نمی دادند. و خیلی بسیار اصولهای دیگر ذکر شده است آید آن که آنها چه خیل عالمان ما را به قتل میرسانیدند. گفتگی بر این من به شهر تاشکند سفر کردم و من مکانی را زیارت کردم که آن مکان نام دارد باغ شهیدان و در این باره در صفحه فیسبوک نوار دارم. باغ شهیدان. خلاص همگی در یک شهر در شهر تاشکند آنها چیکار کردند؟ اگر آنها شبهه میکردند که کدام مرد یا کدام زن تا حال دین خود را تجربه میکند آنها را به آن باغ می آوردند و در آن زمان آن مکان در گرد و اطراف تاشکند بود. آنها را به آنجا می آوردند و در آنجا همگی 3 عسکر بود و این 3 عسکر حکم می برآوردند که این آدم گناهکار است یا بیگناه و این جریان از 5 تا 10 دقیقه را می گرفت. از 5 تا 10 دقیقه بعداً آنها این آدم را به قتل می رسانیدند. تا صبح سحر این آدم الکی مرده بود. تنها تصور کنید خانواده‌اش حالا خبر ندارند. در روبروی آن مکان دریای بود. آنها مرده را گرفته به آن دریا می پرتافتند. این تنها دلیل هایی است که در حجت ها آمدند و بسیاری از عملهایشان ثبت نشده است. تنها در سال 1937 تنها در یک سال 1937 در همان جای در باغ شهیدان 13,000 آدم را به قتل رسانیدند به خاطر دین. در دوران کمونیسم در آسیای میانه
зиёда аз 1 миллион мусалмон ҷонашонро аз даст додаанд баҳри ҳимояи шарафу номус ва ҳимояи дини Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. Зиёда аз 1 миллион мусалмон ва он олимонеро ки барои бадор овехтан мефиристоданд ва дар зиндонҳо вазъият он гуна буд чӣ гунае ки онҳо нақл карданд. Ба онҳо коса медоданд, баъдан фармон медоданд ки дастонатонро дар коса бишӯед. онҳоро маҷбур мекарданд ки дастонашонро дар коса бишӯянд ва ба онҳо дар ҳамон коса хӯрок медоданд. хӯрок дар ҳамон косае ки дастонашонро шустаанд. ва маҳбасхонаҳо он гуна буданд ки онҳо на бархеста метавонистанд, на дароз кашида метавонистанд. монанди оне ки гӯё дар даруни қабр бошӣ. ин амалҳое анд ки ба олимон мекарданд ва ҳикмати ин таърих бародарону хоҳаронам он аст ки моу шумо ба қадри он чизҳое ки дорем бирасем. валлоҳи ин осоние ки мо динамонро метавонем риоя кунем. хулос вақте олимонро нест карданд, онҳо манъкуниҳоро оғоз карданд. ва чӣ чизҳоро онҳо манъ карданд? онҳо Қуръонро манъ карданд. нигоҳ доштани Қуръон манъ буд. нигоҳ доштани Қуръон манъ буд. агар онҳо пай мебурданд ки ту Қуръон дорӣ ё ин ки ягон ояти Қуръонро нигоҳ медорӣ, агар як оятро нигоҳ медорӣ, пас онҳо аввал туро ба дор меовехтанд, баъдан тамоми хонаводаатро ба дор меовехтанд. Субҳаналлоҳ, яъне олимҳо нестанд, Қуръон ҳам нест. забони тоҷикҳо ва узбекҳо, яъне алифбое ки истифода мекарданд, ҳарфҳои арабӣ буд ва он ба русӣ иваз карда шуд. акнун оиди масҷидҳо. Тасаввур кунед, дар тамоми иттиҳоди давлатҳои шӯравӣ чӣ қадар мусалмон буд гуфтем? Аз 45 миллион то 50 миллион мусалмон. чанд масҷиди кушода буд? 500 масҷид. барои 50 миллион мусалмон онҳо 500 масҷид доштанд. дар баъзе аз ҷойҳои Узбекистон ҳамагӣ дар як шаҳри он дар вақташ зиёда аз 1000 масҷид мавҷуд буд. лек дар замони иттиҳоди шӯравӣ ҳатто як масҷид намонда буд. дар баъзе аз ҷойҳо ҳамагӣ як масҷид буд. тасаввур кунед, ва масҷидҳои мо дар ин ҷо масҷид, дар он ҷо масҷид, дар охири роҳ масҷид, дар кӯчаи Тринити 3 масҷид мавҷуд аст. ҳамагӣ дар як кӯча. барои 50 миллион мусалмон дар тамоми иттиҳоди давлатҳои шӯравӣ ҳамагӣ 500 масҷид мавҷуд буд. хулас олимҳо нестанд. ва шумо дӯстонам ҳамеша олимонро сарзаниш мекунед, ҳамин хел не? вақте ки онҳо дар паҳлӯятон нашаванд, мебинем ки шумо чӣ кор мекунед. шуморо касе никоҳ намекунад, касе ҷаноза намекунад, касе ақиқа намекунад, хатми Қуръон намекунанд, касе чизе намекунад. акнун гӯш кунед ки чӣ шуд баъдан. рафиқи ҳамсафарам нақл мекунад, ӯ мегӯяд, ҳатто он замоне омад ки одамон бовар карданд ки ягона чизи ҳаром ин хук аст ва ҳама чизи дигар, навобаста аз он ки чӣ гуна кушта шудааст, ҳалол аст. узбекистон ин кадом давлат аст? давлате ки зиёда аз 90% аҳолияш мусалмон аст. онҳо фарқ намекарданд ҳалолро аз ҳаром. умуман, ягона чизе ки онҳо ҳаром мешумурданд, ин хук буд. дигар ҳама чиз ҳалол. чунки олимҳо набуданд ки онҳо муроҷиат кунанд. таълими исломӣ набуд. масҷидҳо набуд. медонед ки дар масҷидҳо чӣ кор мекарданд? онҳо дар он ҷо баландгӯякро пайваст мекарданд, лек аз онҳо садои Қуръон ё амри маъруф намебаромад. аз онҳо садои мусиқӣ мебаромад. аз онҳо садои таълимоти атеизмӣ, яъне бехудоӣ мебаромад. онҳо таълими атеизмро тарғиб мекарданд. чизе саломат намонд. арақ, шароб. нархи шароб ҳатто аз нархи нӯшокии ташнашикан поён буд. 2 баробар арзон буд нисбат ба нӯшокии ташнашикан. чаро? чунки ҳозир аз онҳо илмро гирифтем. дигар ҳеҷ манбаи таълим вуҷуд надорад. онҳо дигар намефаҳманд чӣ ҳарому чӣ ҳалол аст. ва акнун чӣ кор боқӣ монд? ба онҳо шароб доданд. ҳатто то имрӯзҳо рафиқи ҳамсафарам мегӯяд,
ҳатто то имрӯзҳо зиёда аз 70% аҳолии Ӯзбекистон майнӯшӣ мекунанду шароб менӯшанд. ӯ мегӯяд, ки дар деҳаи мо ҳама майнӯшӣ мекунанд. Ҳама, ҳатто занҳо менӯшанд. ӯ мегӯяд ба деҳаам рафтан мушкил аст, чунки ҳар боре ки ба он ҷо меравад, дӯстонаш ба ӯ мегӯянд: ту чӣ, аз мо беҳтар шудӣ магар? ӯ акнун каме диндор шудааст. мегӯянд: акнун чӣ, ту аз мо беҳтарӣ? тасаввур кунед, аз паси он чун одатан ҳиҷоб дар ҳама ҷо манъ аст. ба чӣ сабаби манъи ҳиҷоб шуда метавонад? Аз ҷониби атеистон. ҳамааш оддӣ аст. ин гӯё зулм аст. ҳамон гуна санаде, ки дар ҳама ҷо онро метавон шунид. гӯё нобаробарӣ. Бинед, ҳатто вақте ки худи зан мехоҳад ҳиҷоб кунад, фарқаш не, гӯё зулм аст. онҳо бояд ҳамеша, дар тӯли таърих, онҳо бояд ҳамеша дахлдор шаванд, ки занҳои мо бояд чӣ гуна либос пӯшанд.